আজি আমি হৰিণাগুৰি হাই স্কুলে যেটো ওয়াইল্ড লাইফ উইক 2025 এই প্ৰগ্ৰামটো আমি ইয়াত লৈছোঁ আৰু এই প্ৰগ্ৰামটো একচুৱেলি আমি জাষ্ট এৰেঞ্জ কৰি দিছোঁ একমডেট কৰি দিছোঁ কিন্তু সেইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া Primate Research Center and Conservation Himalayas in association with Forest Department of BTC. So बे प्रग्रामखौ दिनै लानाय जादों आरो बे प्रग्रामा मेनलि जितनाखि टीम देग्लायनि 2025 आव हेतु all human and wildlife coexistence. गथाय बिटिआर सोलिगासिनो नामा बे हाबाफारिया? बे हाबाफारिया एक्चुअली एनुअली जायो प्रत्येक बोसोराव जायो बे प्रग्रामखौहाय साननैसो सिगाङावहाय एनजिअ नि जितनाखि नैबे बिथांमोनहा अर्गेनाइजार सारमोना फैनानै जोंखौ कन्टेक्ट खालामदों जे बे जितनाखि 22 अक्ट'बरनिफ्राय स्टार्ट जायो आरो दिनैहाय लास्ट डे 8 अक्ट'बरा बे टीम हिसाबै लानाय जादों आरो बेखौ नोंथांमोननि स्कुलावहाय अर्गेनाइज खालामब्ला मोजां होननायखाय जों दिनैहाय बे प्रग्रामखौहाय अर्गेनाइज खालामनायाव जोङो बिथांमोनखौ कोअपारेट खालामदों फरायसाफोरनो मा सांग्रांथि होनो नागिरदों नोंथांमोना स' बे प्रग्रामनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो सानोदि जे फिउचार डिपेन्ड्स अपन द यंग जेनेरेशन बेनि सायाव सोनारो मानो होनोब्ला जोङो जितनाखि जि टीम नुदों जे हिउमेन वाइल्ड लाइफ कोएक्सिस्टेंस जे भबिष्यतआ जितनाखि जोंनि आबहावा जोंनि पृथ्वी जितनाखि मोनसेल' फेमिलि होननानै जों बुंजायो बे बुहुमखौ जोङो पृथ्वीखौ जुदि आमी সাস্টেনেবল কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে ইয়াং জেনেৰেশ্যনক সেইটো মেছেজ দিব লাগিব যে হাউ টু কনজাৰ্ভ আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট দ্য বায়'ডাইভাৰ্চিটি फर सास्टेनेबल लिभिं तो बेनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो सानदों जे जितुखिनानि इक'लजिकेलनि बाथ्रा फैबाय मेनटेन खालामनांगौ बेलेन्सखौ दा बेनि गेजेरजों फ्रम द राइट लेभेल एट राइट टाइम दा गथ'फोरनो जितुनाखि जोङो यां जेनेरेसन होनोब्ला जितुनाखि उन्दै उन्दै फरायसा स्कुलाव फैनाय बिसोरनि सिगां जों बे गियानखौ होग्रोनांगौ जायो बिनि सोमोन्दै नंखायनो जों सानो जे बे मेसेजआ साफ्रोमबो फरायसाफोरनो सहैयोब्ला जोंनि जितनाखि हाबाफारि लानाय मिशन जितनाखि जोङो कनजारभेशन खालामनांगौ जोंनि फिउचारनि थाखाय जे पृथ्वीखौ जोङो संरक्षणाबेक्षण खालामनांगौ संरैखा खालामनांगौब्ला बे मेसेजखौहाय होनो साननाय जादों बेनि गेजेरजों मा हाबाफारि लादों दिनै बे उइकनि लोब्बायै बे हाबाफारिया दहाय फुंनिफ्राय 10 बाजिनिफ्राय जागायजेनदोंमोन जे बेवहाय माखासे इंट्रोडक्टरि पार्ट हिसाबै बिनि सोमोन्दैहाय मेसेजखौ बुंफोरनो हाबाय माखासे डिपुटि रेन्जार सारमोन दङ लोगोसे बिथांमोना बेनिफ्राय आंबो फंनैसो बिनि सायावहाय माखासे एवेयर खालामनानै होबाय स्टुडेन्ट्सफोरखौ बिनि जितनाखि ओंथि बिनि सिगनिफिकेन्स बिनि सोमोन्दै बुंबाय बेनि उनावहाय बिथां सारमोनहा प्रेजेन्टेशननि गेजेरजोंहाय जितनाखि दिन्थिफुंबाय दा तारमाने जितनाखि अडिअ भिजुएल होनोब्ला साबसिन जायो बुजिनायावहाय जों गथ'फोरखौ बिनि गेजेरजोंहाय बांसिनै जोङो साबसिन गियान होनो हायो आरो मटिभेसन जायो गथ'फ्रा मटिभेटेड जानानै थाबैनो होननानै केपचार खालामनो हायैखाय बेबायदि हाबाफारिया जानानै थांबाय आरो दायो नै जोङो वी आर जास्ट गोइं टु टेक आउट द प्रसेसन दैट इज रेलि जों समाजनि गेजेराव बिनिफ्राय जागायजेननानै जोङो माब्रैहाय जोङो समाजनि गेजेराव जों लांनो हायो बे मेसेजखौ बिनि थाखायनो मोनसे बिनि हाबाफारि हिसाबै दिनै जों बेवहाय ओंखारदों হয় নমস্কাৰ জনাইছোঁ মই প্ৰাইমেট ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ পৰা গৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছোঁ আজি এইটো আমি যোৱা 4 বছৰৰ পৰা আমি পালন কৰি আছোঁ এইটো অঞ্চলত কাৰণ 4 বছৰৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে এটা কাম প্ৰজেক্ট চলি আছে যোনটো মানে আৰ্টিফিচিয়েল কেনপি ব্ৰিজ সোণালী বান্ধৰ যোনটো মখাগফু তো আজি যেহেতু ৱাইল্ড লাইফ উইক অন্তিম দিনা আজি আমি অন্তিম দিনা আজি হৰিণাগুৰি হাইস্কুলত আমি এটা অনুষ্ঠান এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম এটা কৰিলোঁ মানে কেনেকৈ মানে আমি কোএক্সিষ্ট কৰিব পাৰোঁ মানুহ আৰু জীৱ জন্তু কাৰণ এই অঞ্চলত যথেষ্টখিনি ৱাইল্ড লাইফৰ কিটো দেখা পায় আৰু আপোনালোকে চবেই জানে যে ইয়াতে মখাগফুটো চবৰে মানে ঘৰত আহি পায় চোতালত আহে চবেই এইখিনি অঞ্চলত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক গম পায় সেই যিহেতু আজি ইয়ং জেনেৰেশ্যনে আমাৰ ভৱিষ্যত হয় সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে আমি স্কুল মেইনলি স্কুলৰ 8, 9, 10 যোনটো ষ্টুডেণ্ট আছে আমাৰ যোনটো মেইন সিহঁতে জাষ্ট হাই স্কুল মানে যাব আৰু কাৰণ সিহঁতে আজি চিন্তা কৰিব নিজৰ জেগাত কেনেকৈ আমি জীৱ জন্তুৰ লগত
থাকিব হ'লে কি কৰিব লাগিব, কাৰণ যথেষ্টখিনি জংঘল আজি ধ্বংস হৈ গৈছে। তো সেই ক্ষেত্ৰত মানে আমি যিমান পাৰোঁ এৱাৰনেছ মানে কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছোঁ সেইখিনি। আপুনি কৈছে জংঘল আৰু ৱাইল্ড লাইফটো মানে প্ৰটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে সেই কথাটো ক'লে যেনেকুৱা কিমান প্ৰয়োজন হ'ল এতিয়া মানে বৰ্তমান সেইটো যিটো প্ৰটেকশ্যন কৰিবলৈ? এইটো প্ৰয়োজন মানে আজিকালি যেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ গছ গছনিবিলাক খুব কম দেখা পায়, সেইকাৰণে মানে আমি ভাবিছোঁ যে যিমান পাৰে এতিয়া যদি আমি গছ গছনি বচাব নোৱাৰোঁ তে নিশ্চয়কৈ যিখিনি গছ বাচি আছে সেইখিনিও নাথাকিব, আৰু ডাঙৰ গছ যেতিয়ালৈকে নাথাকিব তেতিয়ালৈকে আমি বহুতখিনি চৰাই এনেকুৱা আছে যোনটো ডাঙৰ গছ নথকাৰ ফলত চৰাই চিৰিকটিবিলাক আজিকালি কম দেখা যায়, যেনেকৈ শগুনে হওক বা হৰ্ণবিলে হওক। আজিকালি মানে সংখ্যাটো লাহে লাহে দেখা কমি গৈছে, কিন্তু আছে এই অঞ্চলত যথেষ্টখিনি আছে। আমি আশা কৰোঁ যে এই প্ৰচেষ্টাটো আমাৰ চলি থাকিব আৰু ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ যিমান আছে সহায় সহযোগিতা কৰিব আৰু আগবাঢ়ি যাব এইখিনি ক্ষেত্ৰত। থেংক ইউ।